lewatin mobil. Ya, sekejap saja guys. Bye bye guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Bye. Selamat malam guys. Jumpa lagi dengan Susi bersama sang ondel-ondel. Kali ini ondel-ondelnya pakai baju hitam. Oh, si macan guys. Coba dia mau joget apa enggak nih guys? Awas ya, nggak mau joget. Ayo joget aja. Ayo macan joget dong. Ya, si macan lagi pelit guys. Dia nggak mau joget. Ayo guys. Iya, dia emang suka joget. Ondel-ondel favorit kita guys, si macan. Dia kan selalu joget ya guys. Gak kayak yang lain. Ikutin dulu ya. Ikutin dulu sebentar, nyampe ke jembatan. Dia lagi joget-joget guys. Halo Tisna. Dia biasanya joget tapi nggak mau joget. Ya nggak apa-apa lah. Tadi udah joget sebentar, mungkin dia lelah. Dia juga pakai baju hitam seperti nenek sihir. Ya udah ya guys, jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Susi.